Happy Sabbath, everyone. Wow. Happy Sabbath, everyone. We're going to get started with our praise and worship. And it's so nice to see everyone here. Most of the time, I'm still on my way here, but it's nice to finally catch praise and worship, even though I'm the one taking it. We're going to start with our first song. It is said that true worship starts from the soul. And when David wrote the passage that talks about this in Psalms 103, he was commanding his soul to recognize and to glorify God for the wonderful things he's done. And when you truly worship from your soul, your body can't help to follow because the conviction is so great. Everything you do will show that. And worship isn't something we should do just once a week when we come up here for Malanga or for Youth Week or prayer. It's not something we put right before Malanga just so that you can see how wonderful our band plays, or to hear me to go on and on about a song, or to see our praise and worship, our music team from the front like once in a blue moon. It's to prepare our souls to hear and to see God through His Word. So as we get ready to enter the most holy place, I ask that you join us as we glorify God for the many things He has done for us. There's a certain part about baptism that I love to watch. You know, the part where the candidates are making their way down and they're holding hands with pastor and they're trying their best not to cry. While everyone is looking at that, I'm the person looking around the room. I'm trying to find the person that brought them to hear the messages that got them to that point. There's a certain look that those people have on their face when it reaches that moment. It's the look of pure joy, because they're overcome with the emotions where they know that they're like feeling proud for that person for making that step, but they also know that they've done their part. They've allowed the Holy Spirit to take over and to witness about God to that person, and it's gotten them to that point.
before Jesus left, he commanded us to love his people. And I believe that the greatest way you can show that you love someone is to share. When you share your food, you share your resources, you share your time, and you share the good news, it shows that person that they are valued by you because they want to have this joint experience with you. So imagine when that day finally comes, when the harvest is over, and the kind of joy we feel because we know we've done our part. So let's sing Hear Me 255 together. This song to me is, obviously it's one of the choruses that we sing all the time, but when you find a soul, when the Holy Spirit leads you to a soul, oftentimes you get nervous, but when we were discussing Sabbath school, when we were having discussions in Sabbath school today, the point was brought up that fear is just the product of a lack of faith. And to me, the hardest part about witnessing is often the people, not because of something they did or because I'm scared of their reactions, but because I grew up, this is literally the people I encounter on a daily basis. I don't encounter people that don't really know God. So I was like, who am I to witness to someone who's gone through so much, that they know God, they have like such a strong connection with Him, they know all the traumatic things that He's brought them through. But oftentimes it's your neighbors that need the checkup. You never really know you never really know what the person next to you is going through. They could be experiencing the highs of highs with God, but they could also be experiencing the lowest of lows. Okay. And sometimes you don't even need to have a mountain of an experience to see God again. Most of the time, for me,
All I need is a simple conversation about where I'm at in life, how I'm feeling, and how God fits into that. Sometimes the person next to you just needs the reminder that God is there, and if you feel He's silent, it's because He's waiting on you. So as we sing this song, just remember to witness to everyone you come across, not just the people you think don't know God. Lead me to some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life. Give me one soul today. Takia he ahoni, eiki koeha neulea aki. Aluhe hoku kainga, uli hona hala. Toko si kinau tolu, toka ngamo lotu. Now here, oh keo omi, taha he ahoni. Can we do this in Tongan, but just the voices, please? Takia he ahoni, eiki koeha teulea aki. Aluhe hoku kainga, uli hona hala. Toko si kinau tolu, toka ngamo lotu. Ngau hia ke omi, taha he ahoni. Malo. We're going to end off our praise and worship with our theme song. So can I invite everyone to stand up as we sing our theme song? Malo. Ku taimi e mea koto, o ku iai hono uhinga. Pe e iai ai taimi, te ke tali ai ho eki. Taimi fie fie mai mamahi, taimi mate toi whanau i. Koe taimi peeni, tali ai eiki. Koe taimi peeni, ke tauhia. Koe ni pe ai taimi, ke
Amiri. Ko doi o tau inasi ko tau ape he hoa ko ini e tau kawhātātu e kawhātāpe tau malafa evangelio. O doi o tau ina tau whia ko tau ape he tau ki mai whinga maari e ki tau whanangoa e ne wholofola. Whatapu ki he tolu tahai o tua. O ko ni a whia ho tau hauhanga e whia whini. Whatapu ki e whanau mai whakamopuna hou eiki. E whatapu ki ha whare matapure. Whatapu ki e whaiwhikau pe a mo haa whaiwhikau. Whatapu ki e re tātaki. Ka pēkau tangata eiki ma kai whine eiki e loto. Pēke he siasi hono kotoa. Kau mai tau whanau he whia whini. Tau mawahe he whia whini ki ha ahi. O tau kau whatahe maru maru e whare ko eni. A whuwhunga e tope tangata i whaiwhikau, taritali le lei, tari whie whia, loto maa whana, lau maari e katoa peha mo mea mai whia whini. O lawe i beko e taimu loloa e o tau heni, o ilo beko tau whie kaia ke ne wholofola. O whamalo whawhunga e ate whaiwhikau, a e whamalo ati o mo kātaki pe, o lawa me ki tau kaunga whakata e hoa koe ni. Whianga e tai lele ki tangata i whiwhikau he whiawhikoni e whiwhikau, soni, tau loto upe ki hanga e ki whaitape ki nā koe. Fue sia e whatongia o e proklama o tau whanonga mai ei, tau wau mai eni ki hega. Toi bewi ke taha pa ose tau malangaka ko whawhunga i be sia sia e le tātaki e whamalo atu. Ko hi ko e fue sia e ngā ue. Ko lawe i be ko e ngā ue ki whaingata. Ko malo pe mua ho roto toa. Tu ta wha ake hoa mafi o la mai whatongia koe ni. O hea ko whawhunga e siasi e whamalot e tō whatongia le reu ke whai. Ko hea ko tatare le kau talavou he whiawhini. Kau talavou whuko nā tō e hiwa he whiawhini. O te whakawhi e be kau talavou ke nā mai tau hiwa ula ki malo.
Ki tau lotu, i o toa mafi koe mau tamai tai ngata ia Fiona. O ke hangai fofonga mai hoa koeni, ko tamai o iki eni. O manaki ne tuu mei mounga ke whaha mau tala. Tāpe kina e wholofola ko ne te ui. Tuku tamai ki hoko e wholofola ko mau whanau ki ai. Ke ne we e mau mou i ke mau tari ia Fiona. Area ho tamai o iki e wholofola ko tapeu ne te ui tamai. Pa tuku pe ke hoko e wholofola ko ne whaka hoko atu. Tāpuka ki tau tohe whiawhini. Tāpuka ki mātou e hoa koe ne. E hoa koe ni e kalaisi kā ko mau whama ui. Amen. Ko leo ko kalanga i Aotearoa, ko eni pe taimi ke mau teu, ko mame ke toi foki mai a Sisu. Happy Sabbath. Malo mai tau mau e sapate whakoloa koini. Nengo ko e lelene polo kalama ki he taito e la a ke alatu e sapate. Lau munu mo lau tāpuaki. Malo atu he teu tau sai o ne ke kautiko nesi. Ke ngahi kau taka toa be ngahi departmeni. Tawa mai ki he polo kalama honovalu, it's now or never. Pake tawalu angoe ke he toe ofi ange, ok toe alu ke toe malo, toe fefeka, toe masila ange, ai pōpua ki hono talaki. Nā koe taimi pe eni, nā ko ho whainga maari e pe eni. Koe ki tau ilo ki ha pongpongi, nā ko eni pe e taimi. Tala whakatapu e ko osio nā whaki. Ka ku kore pe ke unga tuai. Ka e tāmu au ke o mai whakato e tala pōpoaki o e whiawhi koini. Ka vinga o e whiawhi ni, ko e loi lahi taha he historia lotu whakaristiane. Ko e loi lahi taha he lotu whakaristiane. The greatest lie in the history of Christianity. Ko hai, ko e hā, ai whiri o kalaisi, pe koe whakawhepake o kalaisi. Pako i ngā koe kawe ngā he ne māsila, he ne mama whamu e mawhatuki tuki. Pako i ngā pe koe anga halau hao pe he ne ofa. Tupe mua ke tau kore ai mālohi o lau marie, ke wholofola mai e te au i he wholofola e pongpongi o e whiawhini. Ke tau lotu lau marie maoni oni. Te eki pe ke o ngoi ho tamau eki ia ko ne mau ha loto lahi, pe poto, pe tau kei, ke tala ho pongpongi. Wholofola mai e te ia, i he whakaukau moe lea, ki ho kakai pia whai ho mau whakakoloa, pa mi ho o wholofola. Neongo pia oku mālohi, oku māsila e pōpaka o e whiawhini, ka koe ongo le rei tā ngata ia. Ia kalaisi ko mau whamo ui. Amen. Angena ulame koe ki ai, o gai be ngai mau, gai be me ngai tui e pena tau siwa ane whiawhi, he sapate o tua mea senesi ki a whakaha, i kai apito ke hanga e sisu i au liliu, i kai ke hanga he kaua ko ngā liliu, pe i kai pe ke te hanga taha liliu. He koe polofola o tua au taha pe, koe moni au taha pe ia. Pe kai nema ke tau alu ki tau tolu o mai e tuku whakaholo pe, o mai ha lau ha taha, pe koha filosefa, koe lotu whakaristiane, koho no makatu ungai, koe wholofola. Ko mea ko ne mālohi. Ko
Ko fe mai pe ki whakaukau ko ni kimua. Ilo pe oia mo sa ia he McDonald's pe ko peka kingi pe ko ha be ha whainga mea. Ka koe ko to taha ko sa ia. O koe ki taha ki ingredient nia. O koe ki sa ia he McDonald's ko pikolo. Tai anga be ia ke ga me be e tu puha ki mo ia I baba. Ka koe ki sa ia he ki mea ko ni. Pe ko ikai o hinga ia ke ki sa ia he ingredient ni ko ni ke fehi ai au he ni ihi koe pe kau kuki koe o ngau ngahi. Ai mea toko ni. Ke kau ngau e ko ni koe i McDonald's. It doesn't mean that I hate those who make the McDonald's. It's just that there is something in the ingredients that I don't like. O kui kai ke whakatatau ia, mo hanga koe whea mau. Ka ko uhinga koe ke uhinga ia ko whea ia te knau tolu koe ono hanga ku. Tuku mai ki tala noa whakatata koe ni in allegory to start with. Hifo tua ia mo oni he whakapuna, hifo atu I okalani, pia hifo hai koe aike ne whanonga ke alu ki penu osi, fo mai ki manuele ngatoni. E hifo koe ni o lue mai o ne hau mai o ne hanga aku nei, kovi e a hau he sama afu. Pia ne afi hakai he ki vai, pe he ke afi a whakamoko moko ai. Ki mua, ke ne hau ki penu osi, fo mai ki manuele ngatoni. Pia ne toa no ka meni ai, ka ne pehe ka ne alu peo kau whakamoko moko. Rono tonga he ne vai, ko hau a loi, here comes lai. Ta koe mi koe nane makai ai koe ni, nane whakau e loi. Man, sai ke uhanga o to e ka meni koe ne o mooni, and then I wear it, pe au alu au pe moia ki manuele ngatoni, o alu moia ki penlosi. Manatui, every truth of the Bible, there is a what? Hanga e te volo counter with his lies. Pe ne motu mea lue mai, ki rafia he ti koni, pe ne ui rewa ka hanotu. Hey, here comes truth. Ko mo oni e ko ne hao. Taim koe ne hao ai hae le tape mai. No. O kui kai ko mo oni. Ko loi e na ia. Ka ku ne hanga ia tui mai e pulu ko ia o mo oni. No tonga e tari ko ia e kaenga lotu. Hao hake a mo oni. Kua pulia no kamen. Pe ne hao ai he hala. Ko ne whanonga ke alu ki penu ausi manuele ngatoni. Kilo fiatu he tahe kau ele tape niu. Hey, ko mo oni and here comes truth. Lue mai a mo oni a umai, toi o whongi mai he taki ele tā. Hey, it's not truth. It's the naked truth. Ko mo oni o hui kai ke te ai ufi. Whabiri hoi whanonga, ko e pōpā ko e whiawhini. It's the naked truth. Would you say amen? Ko ha mo oni o hui kai ke te ai au ha, o kai ke te aia ofi o kai ke te whakapulo ia. Pa me he whola pe I he whiawhini pia au I he nia. Te tau whanongo ke. Mana tu he tau whimi he tau pōpua ki. Ka pāo kui he whola ia koe mea ke tui kei pia moau. Ui ngā he mole langi pa mo mamani I kai pe mole he whola ia. I o whakaau ia mo e mohuku pia mai pa mai whisi a kau ka e tohonga o how long e whola o tua. Tai ngata. Pena o si ame pe whakatokanga e koe ni e apostolo. Avene tohi koe a ngāwe. Talampe he apostolo e Paulaini ke he kau ele tā koe ni Efeso. Ngāwe wanoa ve suahiwa me tolo. He kua iloini ka hiri e ku alu e hau ke tonga mo tolo e whangaulo whakamalohi pe kai te nau mamai ke whangasipi. Pe e tupu whoki ia teke mo tolo e kau tangata te nau wako aki ai ha ai mea whakahala. Whatongangen ke toho aki e kau ako ngā ke mui ke hai ke teke nau tolu. Throw away disciples after them. Ke mui o ke koe mui he whola, pe koe mo oni, kai mui he tangata. Pe mea pango he ahoni, Kristiane o ahoni, o ku tokolahi taha ki nau tolu, koe mui he tangata. Ita you follow your parents, you follow the traditions, you follow the village leaders. Pe koe ku mui he tuku whakaholo, pe koe ku mui pia koe he, ui ngā koe aloe e tamai pa moe whae. Pe mahalo koe ku mui ai, mahalo pia ku maua no toke tā, mahalo pia ku iloa ia. Ka koe ne ku ha, o ku ne hanga toho aki I. Pea ku lahi taha ia he ahoni. Midia whakasosiale. Lahi taha I, maisi tama malanga maari e mon kome. Pea ku hanga lewa aia toho aki ki nau tolu ai. Ui ngā ku talamahi apostolo, e tupu hake pehe lot whakaristiane. Pea ku kai ke teha taimia historia lot whakaristiane, e lahi whau ka koe ahoni. Malanga maari e pehe, unuki ai.
Siot pe ko he unuki ai. Kana os kikite i pena os tala pe e hoko pe ni loto pe. Ko uhinga ko ni enti. Kono uho loloto uhinga loloto. O kune hanga ia fetong instead of or in place of. I he tuunga ko ia o kalaisi. Neonga ko e whakawhepake o kalaisi. Kai he taimi tatau o kune toe claim e ia o taku ko e kalaisi pia moia. Pea koe ke te the greatest antichrist is Satan himself. Mana tui ko ena ne whakaamu ia po noloto ke ha. Aloha ke ha. Tatau pia moi o tua. Pea ke ne to'o ia tuunga ko ia. Pea ko Satan e ku ngau e pea i he whahinga e tangata. Na tau sio kai e palo i ko sisu. Ngau ia he lota. Ke tamate. Pea koe mo oni ko toa pea wholofola. Hanga mo pea uli pitien. Talo me e fiafi ulua ki. Hau eni ki hono malu. Koe mo oni ko toa pea. Ai wholofola e o tua. O ku kaunta he te volo. Last night. O wai e sāpate. O tua wai sāpate ha. Te volo. Mo oni ko toa pea. Tala mai he wholofola. Mea koe ke tau mau mea tokoni mea. Tala mai he te volo ia. O ku lahi ange pea. O ku os aunga mea ko toa pea. O te sonai ka waiwa ves tolu me wha. Ki mu aini i he haere ngaua mai. O ana kaka ia ki mo tolu he toko ta. Iha mea tāko hui. E kai hoko he aho ko ia. He's talking about the second coming. Before the second coming. Koe mea ni e hoko. O ka pai kai tomu a hoko e liliu kovi. Apostasy. Apostasia. Uhinga e liliu kovi pe koe whakaholo mui. Whakaholo mui he lotu whakaristiane. Pe moe mea ta. Hoko e ho whakaholo mui. Pea whakahaa e tangata anga hala. Koe whoha e mala ia. Koe mena e tala koe ni he apostologi sasi koe te saunaika. Ki mua koe haere ngaua mai. E ahe whakaholo mui e he lotu whakaristiane e pa moe siasi. Tahaya. Pe kai ka ngatai e tomu a whakahaa e tangata anga hala. Man of sin or lawlessness. Koe haa e anga hala. Koe mau i whono koe atua. Koe whoha ia e mala ia. Pe kai ka ngatai. O ku alifoia i he vesko no wha. O ku angatu upe whakahiki ke maalu. E mea kotoa pe. O ku uia koe ha. O ku uia claim himself to be God. O ku whaika e lotu worship him. Whaika e lotu. Pea ku nofo ia hangea koe o tua. I he whare o tua. In the house of God and claim himself to be God. O ku whaika e ha. A lotu o whakahaya koe ha. Koe puapaki a ku hangea tau tūtū kina. Kana au si tala wholoa pēia. Kau tau wako hei na tau wako mai taha i he ngahi e whiawhi. Ko koe pēa mau koe tempare koe pēa mau e otua. O ta aluholo, living temple. Kana au si tala pēa e hoko eni. Ai whakaholo mui he lot whakaistiane. Pēa e raki whakahai. Ai tangata anga halapa koe man of lawlessness. Tangata kune mau e whono ai otua. Pēa koe whohai ai malaya. Koe toko taha pēa he wholofola. O ku aiki ai e whoha e mala ia, o siutasi. Whatoa he koe antichrist o koe koha mea whakapolitikare ia. Hau ia pia mehe lotu. Koe hae whonga na hanga e siutasi, o ni hanga lavaki aka sisu, how did Judas betray Jesus? Nai hau mane mea whana? No. Kana e hau ha. With a kiss. Tokanga aupito ki he toko taha koe umat ka koe. Tokanga aupito. He koe umata tau pēna e whai e hai. E siu tasi ki a sisu. Nā kai ke alia hau mane kau tau. Nā e hau pēo whai aki. Kana e hau pēa siu tasi. Nā e kau he kau sotia. No. Judas was one of his own disciples. Koe taha mea siu tasi he ne kau wākonga. Aia koe nā hanga koe he apostoloko o talamai. E tupu hake pēa i whē. Ia moutolu pēa. I he lotu whakaristiane pēa. Nē kei hau ia pe mei tua. Pea angere ma kei o te mai ni he tohe koe a whakaha. Pea nei tuki a te ia ke ne tau ia kakai maa oni oni. Pea nei kuna ki nau tolu. Aia koe ngahi nā tūlaini. Te tau sia ke he whiawhin who and what is the system. Pea koe haere me whai ngā sistemi o e whiri o kalaisi. Mana tui a saula, koe ne ngau e nai whai nai ha, koe ne hanga whawhi pake. Whakatanga e kakai koe o tua. Pako tui peha ka pau ke heni, ka pau ke hanga o ta ofi hata, ka pau ke hanga whakamalohi hata, ke oa tene tari pe mui, ki he mooni e wholofola o tua, iwa, hange pe ko saula. Koe whakawhepaki ia ke kalaisi. Ka pau mo ofa ki te au,
fai ku ngai whekau. I kai ke ngatai, o kune te hanga whoki ia whakawhepaki e whono koe o tua. He koe anga hala, koe mau e whono o tua. Ko ia kotoa pēr, kune whai anga hala, kune mau e whoki e whono. He koe anga hala, koe ha, sin is the transgression of the law. Koe mau e whono. Koe whono ahai, whose law? The church, the traditions, tamai si suhe. Jesus himself, ko si suhe. If you love me, keep my kapau mo offer te au pe mo ha. Tau e ku ngai whekau, o kai koe whekau ia hasiasi. Koe whekau ahai, whekau ia si su. And if that is clear, say amen. Aia koe sapate ia koe koe whekau ia ahaha. Koe koe whekau ia hasiasi. Koe whekau ia aha. Whekau ia o tua. Koe mea kai o koe koe whekau ia aha. Ai siasi. Koe whekau ia aha. Amen. Amen. Ka pao mo ofa ia te au, pia te moha, whai ngai whekau. Whakatonga ko endi kwas kone whakawhepaki i kotoa e ain mau e whono ko ia o tua. Koe whono nai ahai o tau hanga o mau i. Ka pao te ke mau e tūtuni ho tangata iki, ten tai koe. Ako mo ilo koe ka pao te tau mau e whono o tua uha. Ka pao e mau i hataha tempare te uha, mau i. Koe kaiha alai taha ku tau whai, ku tau kaiha mea hai, kaiha pia mi ai. I he ha, i he vai hongo fulu. Koe tau kaiha, ona tau kaiha me tu i, Ka koe kaiha pia me tu i whakamamani. Kana uskiki tei pia he wholofola te hoi tani rana tau sio ki ai, he taho i ngai whiawhi. Mahi whiawhi wana tau sio ki hen. Pia tene amanaki ke liliu ai ha, ai taimi mo ha, mo e whono. Sai, koe whekau pia taha, the only one commandment that deals with time. What is that command? Ko e hae whekau pe taha e whono, i he whekau e hongo fulu o whelawe i pa me taimi. It starts with manatu. Ko e manatu o uhinga ki e ha, time. Pea ko e whekau pe taha o ku whelawe i pa me taimi, ko e whekau ko e sāpate. Today. Pea ko e whekau i aku ha, o ku ngalo i he whahinga i tangata. Sai, tene hanga o liliu e sāpate, tau aike rea mahino. Aia ka pau koe whekau pe taha o whelawe i pa mai sāpate, ai ku tamai tene ha, whatonga e koe tohine koe tānela. Ki mua ai, ono nā nima bisi, o hao ai a, koe mea whakawhai koe ai kikite. Tamai tene liliu e taimi, moe ha, moe whono koe ai o tua. Wow! Tau tūtū kina ki tau tōluia he tau whakau kau ki ai. Manatu ki hao sāpate. Ai kone au mai ko whelawe i pa mai taimi. Manatu ke hao sāpate ke tahu ke maanoni koe. Ahe ono ke ngawe o whai ho ha. Ngawe ko toa pe ka kono fitu e aho koe ha. Sāpate au hai. O sioma koe fitu e aho ke sāpate o sioma. Lau koe ke os. Ona ke whai ha ngawe ahai. A koe. Huaifu hu se pāniti ho whanau. Ko he kaunanga pe aho ke ha. Aho ke whangamonu manu. Oua na ke whai ha ngawe taha. Pana tau sio kea ne po, hei kei ke tau lama ki tau tōruia, o tau hia aho taha, me he aho no fitua maoni onu. Why? Because we are not the creator. He kui kai koe whakatupu ko ia pia muau. It's only the Holy God can make a holy day. You do say amen? Koe o tua pe taha tene hanga whakamaoni oni. Pia koe aho pe taha tene hanga whakamaoni oni. Whamiri ko hanga pia ike mahinoin. O koe roto ke misi hata, pia ose polo kalama ko ni, mani nei keke mahino ki te aue. Ui ngā ka pau e kai, e eke mai ho toto koe ke te au, ka pau ke te ke whae whiri totonu, ko hau ia e tuku haki i. He keke ula, ta tau e pepo hae tau lahi ha tau lotu iha aho. Apart from me he tei koe ia nei hanga koe o tua whakatapui. Hanga tāpua ki ipa nei hanga whakamani oni. Pea koe uhinga kuma mahe aho no fitu, he feels it with himself, with his presence. Na whakatangata ki ane po. Koe tui o tonga, ka hawhi tu o kia e koe pe e whukai a tonga. Pe ka pau e a whio e tu i palasi e to e fusi e pa mo e whukai e taha. Koe whakamahino ia o kuiwhe, o ku a whio ai. Pe ko hinga mamahe pa mo e sāpate ia. Aho no fitu o ma oni ai, he ko fusi ai e whukai ai o tua, my presence. Pe ko hinga ia mamahe pe a kehe ai, manoi. Pe keke te lama ha taha ia. Whengan ke mahino koe lei ene foundation ke popua koe e whiawhini. Sambal hiwa vestolfa. Ei kai te uri aki e ku fua kawa pe whakakehe mea ku aluatu e ku lo ngutu. Koe lea katoa pēa o tuaku ne wholofola aki hei kai tene te hanga ia ha o liriu. Whataha eni, na e hanga ngau ea ke kau tangata ke nau hiki e wholofola.
Ka koe whekau e hongo fulu, not the Ten Commandments. Nei kai ke whalalaya ki hatangata, kana ne hanga pia ha, hiki ak. Na ke ilonai, did you know that God spoke those words? Nei hanga he o tua ha, o wholofola ke ngahirea koe ni, ki mu apa ne te hanga ha. Repetition is for emphasis. Pia ka paulewa kone tu oua, kone wholofola aki, pia ne toe lea aki, pia ne toe ha tohi. Pia nei wholofola, eksotosi wanoa vesulake he tolu. Koe kontekst yeni, pa mo pui tu ainu e wheka hongo fulu. Pena e wholofola ke Sihova ngai wholofolani ko toa pe, ko hau Sihova ko mo otua, ko mo omi koe me whanua ko whe, ispite me he whare otua. Ko e kerese e otua ko mua mau pe ia. Raki whai ene whakamo ui ana ia. Ko omi koe me he whare, o kuto tonu kamata pe mi he. Hena ne wholofola me he wheka hongo fulu. Ko hau Sihova ko mo otua, ko omi koe me he whanua ko ispite me he whare popula. Oua na ke maha otua ke he hoka. Raki whai ene whakamo ui ana ia. Pe koe honga koe kia te koe pia mua. Whatau ange, nā ne wholofola aki. Pena ne whakapapau te tolono me whawesta tolu. Pena ne whakapapau kia te motol e ne fuakawa, aia na ne whekau ke mōwhai, ia koe ha, whekau e hongo fulu, pena ne ha ia. Toe tohia i he maka lawhalafa ua. Ose ne wholofola aki, pena ne toe ha. Toe tohi pe. Why? Repetition is for emphasis. Ke whakamama whai o guha, pia mana tui koe kotoa e wholofola nei tohi pehe kau tangata. Ka koe whekau e hongo fuluna ne wholofola ki a Mosese, pia hiri koe pante aipia no tau kupu o tohi aki he maka. Koe hana ne uhinga koe ia. Tu ia lau kuong. Ai nema koe ni hoko pehe kuonga koe ia o e fuakawa fo'ou. O te sonaika wahewa vese fitu, he ku ngāweni ai mea Afrika lilo o e ha, o e anga. Tana e ngāwe pehe kuonga koe apostolo. Ka aku toe mamafange e ahoni, pia toe lahiange e ahoni. O ne ngāwe a kea lot whakaistane, tō lahi ahon. Aia koe ni, ki mua koe he ne whoki mai, na tau sio koe ki ai. O te sunaika waheua vesu laki he tolu. Koe mea iha ere mai ho tau eiko si sulkaisi, oua na kāka e mo tolu hea toko ta. Na tau sio koe ke hanga e te volo, o attack peten hanga encounter. Ai whahinga tangata whelawe ipa mo i haere a ngaua mai. E ai e mea koe ha, awi whakapulipuli. Tau sio ki ai. Tene hanga o kāka, he kai hoko e aho ko iaka orewa kulaki whakaha e tangata koe ni o ngahala. Pea hange ko mo whanongo e hau e whirio kalaisi, raktione wa haua vesta walu me tahiwa. Whakatokanga ina sisu, ko mo whanongo e hau e whirio kalaisi, tahaia. O kuaini e ngahi whirio kalaisi, ka kune laki tala noia e hau e whirio kalaisi. Ka koe taimini aku toko whiha, o kulahi ia. Nā nau aluatu mei whe, nā nau aluatu pepa me siasi. Aia koe whirio kalaisi ia poke Antichrist, ko hono original na ia, o ku kamata pepa me lot whakaiste ane. Na e kamata e pea me ai. Aia koe ni e loi pa me whakapulipuli lahi taha i he lot whakaiste ane. Manatu i eni. Koe hānai koe whehu i koe ni. Koe hānai o tahu he karisti ane, toko lahi o māma koe ni. Ai aho uluaki o wike. Koe pōpaki au mamafa. Me vela. Au mo ilo koe taim lahi. O whema o behe toke tāia ke tuu ene here. Iha taha ke taofe kansa. Pe apu pehe moin. Sometimes doctors knife need to stop the cancer, eh? Fe ma oia ke ha ke to o mea ko ia. Ka koe hana o tahuia he toko lahi. Uhi ngā koe aho hono fitu, pe mo aho ulu aki, hei keke na whakatou haa ki naua ia. Hei keke na whakatou mo oni ki naua. Because o talamai heni, sanctify them by the truth. Moni o tahabe, singular, thy word is truth. Moni be. Ai, hei kai ke mo oni aho no fitu o ahoni, pia toi mo oni be mo aveia. Mo pong. You have to choose. O whakatau pa mo e lau koe a wholofola. Pe hei kai ke te whaha heke. That's why ku whakakawe ngai, it's now or never. Koe whiri te ke whai pehe ahoni. Pako o meni ki tau tolu, e talanoa koe he tohi koe tanela waifu. Na tau si sio tau tolu ki ai. Hanga he kiki te koe, lea mo oni lahi. O ne hanga whakaho ata mai eni. Pete ne hanga e tau tolu he whiawhino identify. Mana tui na tau talanoa ki he monu manu ko ni. Hiri koe aloma. Na tau sio tau koe Laione, Papilone. Ne mao ia koe ni. Kai ki te hata tau pia mo ia. Pea pesia. Na ne aie lao ia. Hoko ai ki kalisi. Wha. Pea hoko ai ki loma. Hiri koe aloma. Taho no wal BC ke wha fituono. Pene keike te ai hapure anga e tene te hanga hokosi aloma. Kana e holofa pea aloma ia.
Hako ia matakali papeli ane, o liwa le valoma, pia whakamowete a mamani. Sai, koe ngahi monu manu ko ni ke ngahi pule anga. Tasu ia he kikite. Ai ko nu usi lain. Amerika e, ko ikai, Australia e. Ka kure hanga o mai, ke tau sio ka he whiawhini, ke he hanga he kikite o ne omia, identify ko hai, koe hai sistemi koe ni. Aia koe mun manu ulua kia koe Laione, Babilone, pe osia pe liwa e mitia mo pesia, pe hauke mun manu heno wako e pea ia, pe na tau sako mai tatoko e ki whakamanatu pe nia, mitia mo pesia. Pe hauke ne mai ki he lea pati, aia koe Alexanita koe lah, pe holofa koe no pule anga, pe alu le mai ia, ki he pule anga e wha, ke ne kau naite, ke ne kau ke nolo. Pe hiri koe ia, pe hoko le mai mun manu whakairifia o ke lawa ia whakahingoa. Pe wakai ko no whao e manu, na e whakamana mahe mo whakauria mo mālohi aupito, pe na e te ia ngai nifo uka mea la. Mantui koe tohi koe tānia la, koe uka mea pe aruai ki he lohi wae, o ku tui fia uka mea pa me umea. Pe e au pe e uka mea ia, ki he haere a ngaua mai a kalaisi. Keep that in mind. Koe uka mea ke te lama hata haia to, he ku alu pe o hau ki he haere mai a kalaisi, o ku kei fio haa pe, fio loma pe a mamani. Hanga ki whakamanatu o whakatokanga e angea. Pena e kehe me whakamanu kotoa pe, na i mua e te ia. Pena e te ia nifo e hongo fulu. Tau sio te toki ai, peko ngahi pule anga e hongo fulu. Peko ngahi nifo e hongo fulu, koe pule anga e hongo fulu, koe ngahi tui e to hongo fulu, ai e tupu. Pe e tupu moha taha ki mui ia te kinau tolu, pe e kehe ia mo e ulua ki, pe tene lava ia e tui e toko tolu. Manatui na tau sio ini ki ai. Ia tāniela koe loi va e hongo fulu, pea hili pe koe ni koe, ai pule koe ni aloma. Pea whakamawete a mamani ke pule anga e hongo fulu koe ni. Mantu na tau sio ai, ko i keike te ai tolu ia koe ni, pea koe e whiawhini ku tau sio, ko e ne mawhai na ne hanga i haime na ne whai ke mawhai e tolu, ke pule anga e tolu koe ni. Pea tupu haka e ki i nifo si, ki i pule anga si, o ne to e pule anga e tolu koe ni. Holofa koe aloma he whawhituano 80, koe hau koe pāperi ane. Pe e keike te ha pule anga kana e whakamowete a mamania. Hokatu he vesi koe hano walu. Te tau o mai hene, ko hene ngahi ulungaanga, ngahi fingerprint, o e mawhai koe ni, ko haia pa me whainga sistemi koe ni. Pe he kusio whamamau ke ngai nifo, pe wakai, na e tupu hake e ai haki nifo sieta. Na le tāke fu hake mi hono ao, ai nifo e tolu i ngahi ulu haki. Among them, aia koe osi koe ni koe, ngai pule anga koe ni hongo fulu talamai, e tupu hake pe ki nifo, urakia, mei fe, among them. Tupu hake pe, i loto pe, i ngai nifo koe ni hongo fulu koe ni. Tupu hake ai. Pe talamai lema tene hanga ya to o e fiha, how many? 3. Tene hanga ya taake tolu koe ni koe me he hongo fulu na e tupu hake ai. Tupu hake ki taha koe ni, amongst the 10. Pe ne hanga lema ya to o ai, ai tolu ai. Sai, koe ngahi ulunga ngani ki hanga whatonga. Tolu. Pe wakai na i he nifo koe ni, ai matau hange koe matau ha, tangata. Moi ngutu na e lea whelahi. What does it mean? Koe hana e uhinga koe ni, o ne sio ake mata e tangata. I he tohi tapu, koe palofita, koe sia ia. He wikai ke ne sio ake hono fofonga hufanga whakatapu. Ka kune wakai ake ha, ai whekau koe ai otua. Lok Samuela vai tahiwa vese hiwa. Hau ke tau ke tangata kikite, he koe aku ini koe palofita, na e ui imua koe tangata kikite. O tamai lewe tohi koe a Amosi, koe mo oni e kai whai e Sihova, me e taha e Sihova, kai tai whakahaya ki hene ha, kau tamau e ki koe kau ha, kau palofita. God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. Aia lema ku kehe le vai apa me tangata koe ni. O ku ne sio akbe e ia e ne whakauhinga mo ne whakakau. Are you follow? Ai kehe. Koe tangata ni o ku sio akbe mata e tangata. Manatui mau pe, you must test the word of God. Mea kotoa pe, mo e vesti kotoa pe, ku atu ke hanga o hiki pake alo sio ki ai. Ua pita vahulak vese wanoa. O to moa e loina ku ikai haki kite i he toi tapu, o ku tupu pe ia, i hono uhinga. Tupu pe mea te hono uhinga. Koe ki kite i mua, na ikai tupu me whaiteri hai tangata, kana elea kau tangata maoni one e toa hono weak nau tolu e he ha, lau maria maoni one. This is the difference. Men's eyes, o ku ne sio pia wakai ek bea e whakaukau e tangata. O kehea pia me he otua, ko ia ku ne hanga o mai ai visone mo e mea kotoa pe ke hene tangata, ke hene palofita. And if you follow, say amen. Sai koe tolu e, wha. Pena e tupu maha taha ki mui e te nau tolu, pea e kehe ia.
Ai ko ki nifo si isi ko ni e kehea pe mihe. Pe te ni lava i tu i toko tolu. Kehea in a sense, ko ne mawe, la ko tu i ko toa pe, ko mawhai whakapolitikare. Ka oku kehe nia. Te ne mawe ia mawhai whakapolitikare, political authority and another authority. Te ne mawe ia pa mo mawhai whakalotu. Ne uwakai pena e whai e tau e he nifo ko ia. Ki he kakai maa o ni pa ne ha, lama. Ko ki nifo ko ni pa ko mawhai ko ni tamai te ne hanga whai ha, ai tau. Pe te ne hanga lama. Te ne hanga whakatanga e kakai koe o tua. Sai. Pe e rea ki ai ha, ngahi lea whea lahi ke whungani maalunga. He shall speak great words against the Most High and shall wear out the saints. Ta tau ben. Aia te lea ke ngahi lea whea lahi ke ha, whungani maalunga. Tene hanga whakakehe kuonga mo e whono. Pea tamai lewa he whakaosi he, tene pūlea i he kuonga e ua mo e ha, vai wa amaria e kuonga. Sai, ka tau whoki o whaka, koe ulungaanga ni e hongofulu, e viha, e hongofulu me he mea koina tau toki lau. Aia koe uluaki, e hao pia pe me ife, me loma pekani, amongst them. Mana tui ne hiri peka loma, whakamowhete vete ai. Pea e hao pe ki nifogoni me he tahai. Tala mai lewa koe ki ha, koe ki pureanga si, koe ki little horn, koe ki nifo si. Nane alha ke ia, hiri ai whawhitua no eti. Mana tui na roki pure, whakamowhete ngai pureanga hongofulu, pea hiri koe ia pe toki ha. Tupu mai mui ai ki nifo. Ka parewa te hangai ki kite mo ngai whakauhinga ia, o ku toki mu ai, mahina lewa ku ha, o ku loia. Ko tohi tapuen. Ai amongst them hiri e hongofulu, e toki tupu hake ai e ki taha koe ni, pea ne hanga o taaki ai e tolu. If you follow, say amen. Pea o tamai lewa koe tangata, o ku ne tataki e ni, aki pea e whakaukau pea e tangata. Tamai lewa hono, tene lea taukai ki he otua. Tamai lewa hono fitu, o ku kehe ia pe me he toe ngai mua. Ma whai whakapolitikare kotoa ka koe ia, tene mau ia ma whai whakapolitikare, pea moe ma whai ha, whakalotu. Sai, tamai lewa tene hanga whakatanga e kakai ai otua, tene hanga li liu e taimi, pa koe whono ai otua. Pea e pure he tau e tahawhi wange au nono. Hangene ha tau whao ia pasolo. Pe he ke whao pe ha fitu, pe ko ha malu, pe ko ha hiwa, kai toi ha ta. It must all fit i identity koni. Ko pau pere ta. Ka tuka tau hanga, o alatange me historia. Sai, ke tau wao ki hen. Mana tui ko headquarter koe lo tūnei kamata i wheta ani si sumu, tatali se Jerusalema. Lo tūnei kamata i ai pia headquarter i se Jerusalema. Pea alua toi ki Antioch, alua toi ki Asia Maina, ko toa keia. Pea alua iau ki Roma. Koe alua koe lot whakalistiane. Pea koe hanga koe e Roma he fitu noa e iti taimi nei pure a Roma. Whatonga angen. Taimi koe na hanga i ko whaka auha koe ne tempare. Fitu noa e iti. Pea i kainema ka te hoko e sentao e lo tuia i Jerusalema, kai hoko lema sentao o sentao i fe? I Roma. You follow? Ko historia ai nia. Sai. Pea hoko lema e lotu whakaristane e tolu wa whaiti Constantine. O hoko e koe lotu whaka-officiale a koe ni i he whetu koe ni. Hoko e karistane i Roma. Pea koe taimieni na e au kolo mai ai koe ai ha, ai o wau whakapeka ni o hau ia ke ha. Na ne whema o ne tupu toko lahi. Whakatanga ni na lahi. Tamante e taha tupu e hongo fulu. Tamante koe mea pe whai koe ha, whenga ke whakataha i mai. Ke nau hau ki he tempare, kai lama ke ne hanga o ha, purei. Koe mea pe e whai. Pea hoko lewa, karistiane o ne hau lewa. Hau pia mi ai. Ko kei ke te hao e lot whakaristiane. Koe ni koe ta great apostasy. Whakaholomui koe ni. Hoko lewa karistiane a hoka ia whakaloma pe kani. Mana tui o alu pehe loi wa ea loma loa ke ha, hareanga o mea sisu. Pea kei te lama hatahai. E alu pehe o hau ki ai. Pea holofa lewa loma ia, e whaafitu ono. Pea ne kei ke te ha pure anga, nei hoko hake lewa ki nifo koe ni. Pea hiki lewa Constantinople, hiki a pea mei loma, alu ki Istanbul, aiko Constantinople, o ne hanga ea whakahingoa e kolomua koe ni ki ai pe Constantinople. Whakahingoa pe ki ai. Ka kui kairewa ke te hataki ai loma. Aia ko atare vaini, koe taimeni nei oange ai, keke angea ka hatu i hataki whakapolitikare, kai oange le mai ki he pisope o loma, ke ne leo i ai. Pea koe taimieni nei hanga ai he ki nifo koe ni, o ne hanga to,
ai pule anga e tolu ko nina na whakawhetau ko i hene pule. Ostrogos, helulai, mo vendors. Ko historia penia. Ka ko si hanga he folofola ia outline. One o si hanga pea hiki. Ko uhinga ni na to ai ko ai pule anga tolu ko ni. Ko uhinga ko ke te ai pule anga tolu ko ni. He kuonga ia ko ni na pule ko ni a loma whakalotu ko ni. If you follow, say amen. O kui kai ke te hamea, ko neke truth, o kui kai ke te hamea whakauri pe ai o ufi ia. Hangarewa Justinian he nima tolu walu o declare rewa, decree, tu uniko ni, e hoko rewa, ko empola ia loma, e hoko rewa pisope o loma, ko e kamata hene pure ko ni, ko ai lotu ko ni. Me he nima tolu walu AD. Little Horn is the medieval Christian church. O ne hoko rewa mao e mawhai. Pia tamai te tolu tene pure he tau e fiha. Kuonga ua, mo e vaiwa anga maari o e kuonga. Ko e kuonga ni na iloa historia ko e kuonga e whakapuurien. Ko e tau i e tāwhi o ngea nono. Te tau siuta toki ai. Ka tau laki alu lema ke historia pe ko e mo onien. He hirianga pe ko e holofa ko e empire ko a loma. Alu hake maari e rewa e ngahi whakotu utu ko e ngai state ko ni. Ko e tewhito ko e ha, ko e lotu loma. Ko historia e unihanga pia o mai. Sai, ne kai te lava e nia. Pe he nunua he mea rewa hana he ko, ai tuunga ko ni, i kai ke ngata pe he ne fo'ou, ka aku toi ma wahe, ma kehe ia, pia mo iki mua. Koe ha, ma whai e ua. Sai, koe ha anai e tau e tahawhi ua ngea ono noa ko ni, ki tau hao ke kuonga e ua, vai ua anga maria e kuonga. Sai, aia koe taimi whakasiwen, aha pia tolu noa, mahina tahaua, koe tau e ua, koe ahoia fitungea ua noa, koe vai wanga male kuonga taha ko tolo no noa. Mahino mana tu fo ko context ni af siu. E fo ka motua. Ai leva ko aho e taha fe wanga no noa. Pe ko kite he ka pau te tau tana ke o liliu literal e tau pe e tolu. Ai he na e kai ke pure ma fai ko ni he tau e tolu. E na tau sio ka taha nga he fiafi. Na e pure tau e tolu mo e konga. Ngoi fa professional si su he tau e tolu mo e konga. Pe pure mo he tau e tolu pe mo e konga. Fa kikite. Mo oni ko toa pe folofola, ai lami, o ku hanga e manwhikai, pia ni hanga pia pa mo ia kauna. Sai, ai koe tau e tahawhi, whakatatau pa mo e kikite, no mipa vai tahawha ves tolwha, koe ahe whaango fulu, koe ahe takitaha ke tau e taha. Alu koe kau mataki, ahe whaango fulu, pia talang lewa, koe ahe taha ke tau e taha. Koe ahe whaango fulu na nao mataki, te a foa, te nau te aluai he toa wha, he tau e whiha, tau e whaango fulu. Ko tūtūni, koe ahe taha, koe tau e taha. Whakakikite ni. Ko lolo tonga ko nina e hola lewa siasi. Pena e hola e whiwhinena tau sio ki ai, siasi. Ia poto u tewa he o tuago uhi koe whawhanga i ai koe aho e whiha, tahawhe, mā uangeau mā onongo fulu. Koe wholofolaini. Ai ko lolo tonga ko nina e pule ko ni mo e whakatanga na e whakahoko ko ni, hola e siasi o toi toi. Whiwhine. Ia poto ko hanga he o tua. Sai, ai na e pule lewa e lotu lo mame he nima tol valu eiti ki he tāwhitu hiva valu. Peka paule me te ke lau ia, koe tau ia e tahawhe, uangea, uononoa, exactly. You say amen. Na e kikite e nia e tāniela. Osi e tau e whia. Tahawhe. Ononoa ni mao lele ai. Pea ha? Pea hoko pea exactly. Ka koe hamena e ngata, hamena e hoko koe he tāwhitu hiwa walu. Haimena e hoko he tawhitu hiwa walu. Koe kuonga ne whakapouri, na e taofi ai ke lau he ataha e tohi tapu. Ko ki nau tolu peko e hau ki whare lotu, te nau toki iako ke te ki nau tolu, ai wholofola. Pea ko hinga koe wholofola e o tua, ko taofi, pea ko hinga na e ui koe kuonga e whakapouri. Encyclopedia. Tawhitu hiwa walu ko pētie, ke noloen Napoleon, na ne alu lewa ki lomau, whakangata lewa e pūre koini. Toi hiki pehe kau historia ia. Ki mua ke hiki historia ko ni, o si hiki historia mamania he o tuahe wholofola. Utu se e me. Pea toki hiki lewa he kau historia mea koe na e whai. Ke nolo na Napoleon ko pētie, na ne huki ai, na ne whenga he tawhitu hiwa fitu, kai ke lao. Pea whenga lewa he tawhitu hiwa walu, o ne alewa puke pōpula lewa tui tapuhen. O avea. Sai, na ne whai whakatanga. Ko historia pea moen. Na o si whai pehe siasia e whakatanga. Nau tolu pea nau fo'o ke historia siasi, he ke te nau whakaikai ieni. Koe taimia kun ne pehe ke ne maoeha no mawhai koe ni, te ni hangea ngauea. Sai, i makasini koe a maasi ua noa hoe tau wafe, na e whai ai e kore whakamore more.
Nei whaia kore whakamole e taki koe ni. I he tau e siuperipa, i he taimi whakamanato e pekia, nei whakahai e toko taha koe ni, taki lotu koe ni. Ai mea whakapango ia mo ongo i whakatomala, i he whakamamahi mo e kovi, nei whai e he siasi, i he tau e wafe koheri. Whamiri, oku ikai, aupito ko hap mo oni ni au te whakapuripuri. Pene ongo pe oku masila, oku maloha, pia mahalo pe ke lavea. Mana tui koe wholofola au tua, it's not to hate. It's not to offend someone. Ka koe wholofola au tua, ke ne hanga whakamama mai, ai loi mo e whakapulo i he te volo, ai ne wholofola. Sai, koe pure anga sisi taha beni mamani oku me mipa hi e uena. If you are a religious body, why? Oku kehe, oku ne mau e mawhaiha, whakapolitikare, pe ne mau me mawhaiha, whakaloto. Koe pure anga sisi taha 0.2 square miles. Monaco, Nauru, oku kehe pe e nia ia me Itali, pe moloma. Anda di UN. He ne mau e mawhai e ua. Pe aku au kolo e kautaki o mamani ko toa pe kiwe. Why? Because he holds a religious authority and a political authority. O si tala pe he wholofola. Koe ke te hataki ha whainga e te aluha kautaki ki ai o e pure anga mamani. It's only. Ki mua ke tohi e historia ia mamani o si tohi pe he otua e he ne wholofola. Sai, koe tau kai, koe otua matuina tau siwai o kune claim koe ha o tua ia o whaika e huu o ku pehe nai. He koe mena utala mai koe he Daniela he kikite. Rea ke ia ngahi lea whielahi ke whungani maalunga, pa tene whakaongosia o whakakehe lewa. Whakakehe kuonga mo e whono, mo e kuonga eua, mo e wau anga kuonga. Nai ongo e Daniela kune whaike. E taimi koe nane mamatai ki heni. Ka koe haa lewa e lea whielahi ke whungani maalunga. Koe claim nai koe ni o kumo oni, koe haa lea taukae. Pena e whake te ia ngutu ke lea whielahi mo taukae ki he otua. Mawhai whakalotu mo e mawhai whakapolitikare. Koe haa lewa e taukae. Tohi koe hasione mai hongo fuluwe se tolo no. O kumo pehe, kia te ia ko whakatapu i he tamai, o whekau ki mamani, o ku whie o tua, koe uhina aku pehe koe aloau e o tua. Mana tui koe nau hanga tutuki a sisu, i kai ko hanga hala na ne whai. Not for a single sin that Jesus na ne hanga whakahoko. No. Koe nau hanga tutuki koe ha, koe ne claim himself to be God. Koe, o ku ke whie o tua, koe uhina aku pehe koe aloau e o tua. Aia koe whakaleha taha, koha tangata hanga kau whalesio akius o tukua ki a sisu. Koe tangata koe ka kukeha, whie o tua. Koe ki te taki lotu e mamani. Uwhanga whatapu. Sai, make wahau vese nima mo e fitu. Pea ko mamata sisu ke ne tui pea pehe ea ke mahaki te te. Foha ko whakamore more ho anga hala. Kana e nofo e nihe kau tangata tohi o nau ha. O pehe, koe ha o kuke whie o tua pehe ai a tangatani. Ko hai e whakamore more ai ha. Anga halaka koe hape, o tuape. Aia koe taukae koe ki he o tua, koe tangatau, and I claim myself to be God, and secondly, o kou hanga o ha, I can forgive sins. Ko si isue, koe mena nau tutuki a si isue ke kolosi. Koe ha, o kurea whi o tua piha e tangatani, ko hai whakamore e ha, ai anga hala koe ia, ai o tua. Ko hai uni whakamore anga hala ai o tua. Hoka te vesi tolu. Pea talange he kausiu kia te iau pehe. O kui kai ko hangau ele leo mau tolonga ki a koe, ka koe whie ha. Ka koe whie o tua, koe uhi koe tangata pe a koe ka kuke whai ki ha, whie o tua. Ai koe blasphemy, koe taukai ki he o tua, ko ha tangata who claim himself a man on earth that claim himself to be God and then can forgive sins. Hoi whanongo. O koe ka tohe ni hani, koe tohi beni anau tō. Ko mau peo kanto a soft cop koe ni. We hold upon this earth the blaze of God Almighty. O mau mau e tuunga o tua mafi i mamani. Fefe whakamore more, duties and dignities of the priest. O ku kona o tua ia ke whawhalala e whai whakamau i hene motu api pātere.
Ke ni hanga whakamole ha taha pe ikai o whakatatau o malama hene whakatomala o whai ai ha ai whakamole. Ko ki mo e taulina ko alwai ke wheitu ukoni. St. Paul ke Fitro. Pena hanga he mea ko ni o to'o e kutokanga. Pea o hanga alu ki nau tolo alu kau tau toa he o hanga whai tā ien. Whanki poof koni. Confessing poof. Ava mai, pea ulu e tuai, sio e tuai. It's there. Koine o aluai o ha, o kuke aluai o vete o angahala. Family, o koe ke fo'o e pōpua ki a koe ni. Ka ku fo'o pia ka te kina tolo koe ke nau ilo ki kite. Ki kite koe e wholofola. Madin lo fai. Ai langa pa mo mamahi. Ia te ia. Ko hinga ku ne mau e wholofola ia te ia. Ke ne hanga whai e tū toko taha koe ni, ke whakawhe paki. Pea koe ni na ne hanga hall koe Antichrist. Koe tui peni ai, e kau whakawho uko he loto. Mau wai, ne whai ngata ia hen ke ne hanga claim. Kako ha, pea tene amanaki ke liliu ai ha, ai taimi mo e whono. Ogu iai na ien, koe tohi ene taha. Anau dolbe, Catechism of the Church. Converts Catechism, pes ni manoa. Which day is the Sabbath? Ko fe aho sabate. Answer, tokonaki is the Sabbath day. Ko aho ia hono fitu. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ha mea tau hiai ai aho uluagi gai kois aho tokonaki porque aho hono fitu. Hena hanga e sia o liliu ia to hono top tapu me aho koe. Let me ask you, o waina ha mawhai hoa tangata ke ne hanga whakatop tapu i ha aho. Do we have that power in us to make a day holy? He ka pao ko mau e au ia, to make a day holy, then I am who? I am God. Because only a holy God can make a holy day. Would you say amen? Me tohi ene taha. Ni ririu e taimi, and the only law that deals with time is the Sabbath. Koe whakailonga e o tuapa mahono kakai ke manatu na ni hanga whakatupu koe. Koe tau hau pia meife, koe hae tau mua o tau heni. Ririu pia mo e whono. To o lewa e whekau honoa, whakanounou e whekau koe hono wha, pia maiua lewa e whekau hongo fului. Ara pe koe ia, kukolo e tohi koe nipe te ke sio pe koe ia. Sai, aia koe wholofola e nia. This is the Bible. Uraki koe wā lewa o na ke ngahi ka te koe haha, me whakatātāta. To o ia. Aia lewa alubia ke he tolu o hau lewa ia, o ua lewa ia. Sio ka katekisi me ia, pe kau honoa. O ku to o ia pia me ai. O na ke ngahi a mea whakatātāta. Pia ke ha, pia ke puno ki ai. Ikai ke ia ia. Koe whikau e hono whā he wholofola. Whikau e hono tolu i he. Pea aluhifo ai. Tai miko wai koe ke hongo fulu, koe tohi tapu e, pea vaeua le vaia o hiva, pea moe hongo fulu. Family ho e whanonga, pau te ke whanonga, this is not to hate you or to offend you. Koe pōpua ke nia, koe hongo le reitai ngata. Is to save you. Koe ofa ai o tua, o kune hanga whakaho ata mai, kune hanga whaka ali mai, the greatest cover up in the history of Christianity. Ai whakabuli lahi taha i he māmani o e Karistiane. Ai mea koe nei tohi aki he otoa aki hono to ukupu. Pea liliu ia. Liliu bea e he tangata. Vai ua le vai. Tō tahain, ne pole. Koe Sunday po ka aho uluaki, o ikai aupito na tau sio ka ne po ikai aupito. Pea ka pā koe hataha koe hane fo i vese taha. Ko whakapapa te wata hotola taha mana. He koe ha, he koe loto lahi, he koe kaha kusirin, he koe kai kaha fo i bes pehe e wholofola. Ko hinga pia he loto lahi atua iau. O ku i kai ke ha fo i bes pehe taha. Aiong na uia koe sāpate ka kai siu, na tau siu e koe sāpate a sihoa, aho hono fitu, koe si na hanga liliu ia ki he aho uluaki. Ka mo ilo koa, e tau siu e koe he taho e ngahe fiafi, ai uhinga e tau pōpōaki, it's now or never. E hoku kakai ke moha, hola pia miai. Mana tu e imisi, o ku loma bea loa o.
ke hen haile mas Yesu. Katoa e hongo fulu ko ini fit in be identity ta. Ko hinga ina pe Yesu Matiu vai tani ma mistolu mo ono. Ko ha mo ri ake e ha ai fekau ai o tua ho mo ha tala tupua. Tai milai ko tau tala tupua ku maalunga ia. Pe ko folo ku ha tu lolo e tala tupua. Mana tu e kaita e fano ko foi ha ia. Foi tala tupu. Maalunga pe mo ia. Ko ha ku mo ri ake ai. Ko ia o ku fata ngai ai fekau ai o tua agi ho mo ha tala tupu. Pa te ke eke ki hata pe ko eni fai fekau pe. Apong po kami ulo toy au ko ne tali en ko ha ko hinga ko te tu. There is no single text in the Bible. O ne tala mai ai ke tau ai aho ulo aki ke maonion. Ko ha le mai tala tupu. Ko ha tala tupu te tono nome mai fa me seua. O na mo whakalahi ke helea ai ko whekau ke te mo tolu pe o na mo ha whakasi ko hi ke mo tau ai whekau a Jehova ko mo ha o tua ai ko whekau ke hai. Tradition is all about whakalahi and whakasisi e ha ai whekau koe atua. Pea ko hea ia maman i he ngahi ahoni. Pea mea pango pea koe ngahi lotu whakaristane e tokola o ku maalunga nge ha ai tuku whakahalo. Just because I brought up in that church. O ngā talo e ku tupu haki ai. O ku mui ke ha, pea ko tau mui ki tatolu ki he tangata, kai tuku e ha ia, kai tuku e wholofola e atua. Matiu watani ma ves malu mo hiwa. O kun unu mai kakaini ke te au na ngutu whakapapa ke te au na lo ngutu ka mama ho na loto ia te au. O ta au na hu ke te au na wa kongna ke ngai whekau ai ha. Ai tangata pe na loto mai ke te au ka ngai akona ki na wa kona ki ko akona ki ai tangata. Who will be your master? Mami mo teti? Ui, here ke na lava na wa famo ui ko. Ko haide ke mui ai. Te ke mui he mooni, singular, pe te ke mui koe i he tala tupua. Ko hainai te ke tene hanga tataki ho whanonga. It's now or never. Mahalo pia koe polo kalama koe ni. Kun hanga i o whawhangua i koe. Tamai te tatoe tohi ka malakai vahe tolu vesio no. Ko au Jehova o kai te uha, o kai te uririu. For I am the Lord, I changes not. O i kai pia ke u te uririu. Pa me he kamata anga o ke ngata anga. Ilo e mooni, hanga he mooni o whakatau atai nai koe. Ko setane, koe kākā lahi taha pia mihi kamatanga. Nani hanga o kākā i mo lohi aki e vahe tole taha e kau angelo. Nani hanga o kākā i tau laki ongo mātua. Pia i he lolotonga koe a lele mai pia mihi whakatupu o mamani o hao mai ki he ahoni. O kune hanga o kākā ai kakai toko lahi. Ka ku whakamea pango ia, he ku wau ne kākā ki whe. Ki he lotu whakaristiane. Eha tangata tu mari e ne no foha pe toko taha. Po au o motua e toko taha koe ni pene hanga o aine tohi tuku. O tuku ia ki hono foha koe ni. Toko taimi koe ni na e mate e toko taha ia koe ni. Koe tu mari e ana pea mo hono foha. Fia e foha koe ni une pehe kai kene whaata tari. Ke whai mo osi e tuku e tamai koe ni ki whanua loto. Ka ne mao e tu mari e kotoa pea aine tangata eiki. Koe aha koe ni na e whai ai. Pea koe ni e tohi tuku koe ni, na e tuku he tamai koe ni. My Bible and all it contains. Koe ku tohi tapu mo ia kotoa pe o ku iai. Hiri tanu e putu koe ni, alu e toko taha koe ni, ita lahi kia te ia. Ita lahi. Pea ne alu ia pea li ake e tohi tapu ia koe ni. Alu hao ki ha taimi kune whakaukau, kune manatmau pe ki api ki he tamai, na e keike te ha mea ofi koe ki he mate e tamai koe ni. Kai te hamea e ofi tahange ki he tamai koe ni, ka koe tohi koe ni na ne talange. Koe na ne foki mai ki api, o hao o kumi hake ki i tohi koe ni, na e ofi taha ki he tamai koe ni. Pene hanga o whakawa hake, na e ngana hifo e ngai tohi. Panke, me he ngahi pesi lahi e wholofola, koe ngahi tohi tuku koloa ina e tamai koe ni. Pene whakaukau ai, tāna e tūmari e peia. Kana i kai bege ha taimi tene hanga i o whakaawa. Ai tūmari. Whamini hoi whanonga. Oku ke tūmari e pe koe. Oku tau nofo pe pea moi au ke hena pe. Kai mahalo pe o te ke ha taimi te ke to'o haki ai. Ho tūmari e anga. Ka koe tohi ofa ai o tua kia te koe pea moa. Ka pau ko holoto ia he whinu ke whi foki ki api. Pea ke foki o whakaawa hake. Ai koloa maho inga taha ko hanga he o tua atma au. Ko holo tōna ia,
ko hoku loto nai. Antau sio kai ne fiafi ki tala loto ko ya Winston si. Toko lahi ka kai kuna homo pe he mo oni. Pe to taimi lahi kuna tuha ke pe o taftafi pe na hoko atu pe he na ngawe anga maheni. Ko ha nai ho mea fai ke mo ni he fiafi. Te ke tu pe o taftafi hiri anga e poloklaman. Pe ke foki pe ko hoko atu he poloklama anga maheni. Pe te ke hanga embrace, pe te ke hanga tali kakato ai mo oni koini. Ko ha nai ho loto. Kia te au he fiafini, te utali kakato e mo oni o he fiafini. Ko holoto na ia, hiki ni mahake ki olunga ka pau ko holoto ia. O toa mafi, kuia fia hifo eki ko mau loto ko to haini. Ke mau tali kakato e mo oni o fola e whana. Ikai aupito ia, ke whakalamea i hataha. Ka ko o hanga folahi mai, ke whakahaha mai, ai whakapuripuri mo e loi lai taha. I he mamani o e lotu whakaristiani e. Malo mua si isu ho ofa. Ho whakamama ki mautoro. Tuke mau whoki o lau, ai mama a Fiona. Tuka mau tāpuaki, ia kalaisko mau whamu ui. Amen. Whawhika o hiwake na omi, e pōpuaki hiwa whaosi. Ko tau pōpuaki koe he whiawhia pongpongi, koe anga hala o i kaipeke te lawa ia whakamolemole. It's now or never. Koe anga hala o i kaipeke te lawa ia whakamolemole. The unpardonable sin. Trials and tribulations surely come my way. Desperate situations cause my heart to say, Lord, I know in my own power there is nothing I can do, but the impossible is possible with you.
Amen. Whakawhete sia siki mo mea ke olunga, ka taki ke tau whaosi. Io eiki o mau whakamo oni beba mo e talaloto e punake o e whiawhini, kai beke mau malama e mau tolha mea. Ko koe toko taha bea kuke malama. Me te ke lawa li liu e loto o kumaka eiki. Eiki mau whaki kotoa atu. Ke pure bea e awhiona eiki. Ona mau whoki ba mo saione i ho sāpate o te eke mau whapapau i eiki ko whē te mau whiri. Ko hai te mau whiri eiki. Ka bau ku whai ngata a eiki, whamole more, tuku ke whai e koe e whai tuutuni. Mā ke mau tolu e ho wani. Tuku ha mau tāpuaki. Tuku ke alua ho sāpate o nā alu e tāpuaki o sāpate i kai ke mau mo inasi ai eiki. Mau hanga atu eiki ke he wike fo'ou, a fo'ou, o e whanonga anga mau hanga o te kaki atu ki a te koe eiki. Tau whanonga pepe mo koe. Tuku aho keresi mo alofa ke mau tutuku pia mo ia. O kore koto aini he keresi ai eiki o whai o tua whiohi me lau maari e maani on. Whamo aha mo alofa, e whamiri o ngalutuku i palatai simo ke mau toluni hono koto a pe o wana hiki. Kai whai pio tai ngata. Amen.